Okay, para kadagiti anak ko nga duwa nga ni terwar itata, 200 pesos iti umay agag sao ito'y microphone agag greet kadagitay DJ Barrio itata. That's simple anak ko. May nga challenge. Ikang kayo 200 pesos. May kayo na kumablaaw kadagiti kakayim yung mga. Polos. Hindi na umay na yun. Nayunan ta 500 pesos para iti umayag sa ko dito yung microphone na pagbit lang live. Magandang hapon kilakon ganito kasi lang 500 din pakakalam nga iti 500 nagsaw ka lang ay kakitaan tayo man tatilalaing na gito kaya na awan aga na nga baka ano kasta Met kuya full of energy. Ay, niya tayo ilagay mo dyan. Nalpasan, sige ulit-ulitin makaungot kang ka. Naimbanggal daw yaman karabo watching from Kingdom of Saudi Arabia from LJ Hernando. Baliktad ti ko namin ngayon. Pinalpalaranak Hernando. Hello DJ watching from Dubai from Monica Cortez. Watching from Doha, Qatar from Miriam Fernandez. Hello Manong June, Canadang GM pa shoutout man sa lahat ng taga Santo Tomas, Alicia Isabella from Macau, from Sally Tomas. So many text messages si Mang Bert. Ayan, nag-text ni Ikel. Ako na. Ay, late gayong masumang po. Okay, good PM, sir. Ni Jen Alejo Totoy. Greet ko man nila kay ko nga ni Danny Alejo. And putot me ni CJ ka ni Buboy. Please request ko man driver na the well. Thank you very much po. Kung nanangam, naghangmot ito yan. Okay. Agor ka na pa nan. Watching you here in Bicol. Good morning and God bless from Ardenya Pascual. Ardenya? Di Bicol? Ardenya Pascual. Ay nako, masapol ti ti abaka material. Kunamit ni Marites Ugay, it's so nice. Ilocano songs. Really? Hello mga idol ka. Dito Sunday is not like Sunday. No, saan nga? Mga ganti, very entertaining and a lot of, ulit-ulitin. Dan sa mga ito ay, ang program yun, kaya't ko lang ibaga nga, nagturpusak ti BSMD. Isa remilata. Kung nga rod, kasi mo lang ti, iti, rugrugin na iti, so ang copy-paste na siguro da ito. Kung ang mga taka, Emil, madimi amo da ita, i-memorize mo iti, post mo kan messages. So, ang amok nga, dati, wittiness, kung kuna na namin, kasi dinamo ko pa namin sa kanya ito yan. Anyway, tuloy tayo. Bachelor of Science in Mental Deficiency UST or University of Santo Tesda, and have taken my doctorate degree in UCLA or University of Calamba, Laguna. At kung agisuro kay kung ni John Mark 81st na estudyante, he can enjoy full scholarship with allowances. Wow. Kita man lang, he is giving you full scholarship. And of course, dapat kat at injectables nga agas mo dumang nga makontrol ti panuno ni John Mark. Hanlang nga masabol ti teaching iti kwa dito ay masabol iti curing tatan. Ag-injection ka iti antihistamine kada anticonvulsant kanya nata nakarong wat ti bagtit na. Anti-rabies. Made. Anti-kamura. Ay, nga master ni ka, Emil Dayjay. Ay, master na mo lang, nagdaldalanan na mo lang dayta. Grabe. Iso na wala mang ipagpagkakadi. Good morning po sa lahat. Watching from KSA from Cargo Chain. Watching from Dubai, from Nobilin Laureano. Hi Kuya, watching from Dubai pa shoutout naman Lorenzo family and Abugan family. Thanks from Mary Joy Lorenzo. And inutim apong basahin ta kitang messages yo ta adunay. Tumang man mga idol. Thank you. From Marites Marquez. And of course, nag-request pa ni ading ko nga Annabelle Idi Calman bago tayo nagsisina. Kung na dati man scooter kuyang kanta man di scooter request ko. Kung na ading ko nga Annabelle Seriales. Yan iso man ti Subaru no kansyonan ta as request by my sister Annabelle. So ading Annabelle, adayom ta radyo ta sumalakan. Duma motor ti mabalin mo alugan at dadaru mo at tarangan at batit at dadamulag kada na buntog kada na parta at daken ka namang
masakayan. Ananon tay dakal abig bag matangan kan ngagkay kayang kaslamas sepag pay dasalan. Sumalta kan dito'y bagik, scooter lang na nagbasit, lalaing ang tiyag kapet, idan katinggat langit. Apnek kalagit na asakay, tan mo maflat, ay ket bumbak, payuray scooter nagsiling, ken nagtibay. Iskuk tat-tat-tat-tat-tar, uray ka lang, agtigat-tigar, uray bakti, ay anyan anak tebker, intan nagpatiwer-wer. Iskuk tat-tat-tat-tar, uray ka lang, agtigat-tigar, uray bakti, ay anyan anak tebker, intan agpatiwer-wer. Pugsa mo na to, wire tahan. An-anwan ta TMX nukuk taram ay kumugtar mo. Nurausar pabaraan pa'y samtu masakayan. An-anawem day dakal abig baik matangan kan ngakay kayang kaslamasot ak pa'y dasalan. Sumalta kan dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit, lalaing ang tiyag kapet, idan katinggat langit. Matnek kalakit nga agsakay, tan maplat, ay ket bumbak, payuray scooter nagsiling, ken nagtibay. Iskuk tat-tat-tat-tar, uray ka lang, agtigar-tigar, uray bating, ay anyan anak tebker, intan nagpatiwer-wer. Iskuk tat-tat-tat-tar, uray ka lang, agtigar-tigar, uray bating, ay anyan anak tebker, intan nagpatiwer-wer. Iskuk tat-tat-tat-tar, uray ka lang, agtigar-tigar, uray bating, ay anyan anak tebker, intan nagpatiwer-wer. Iskuk tat-tat-tat-tar, uray ka lang, agtigat-tigar, uray bating, ay anyan anak tebker, intan nagpatiwer-wer. Sinumbro ka manan? Testing lang ti accuracy iti tempo talaga mga ano awan itugtog ginno na nga talaga ti kumansyon. Dajay accuracy iti metronome dita panuno mo. Kasi nga talaga ngem no dagiti drummer iti testingam ay talaga mga naglaing dano at ay ada inborn nga metronome amo dalatan naman nga ticks per second. Awang ka ba alam tangas jay tanu namin ano tanga pinatas nga mo una ka mod udi ka naon di tugtog na. Okay nga rod nakatado ako nga mes. Ang alam mo sa ya? Haman accuracy. Alam mo sa jay matiltino di magat no ka. Ay dakala jay. Dakala jay accuracy. Burasin saja ya. Awan si Kamala ng Pure D. Okay. Uncle and Manong Jam, I'm still up watching you. Okay, thank you very much, Charm, and for watching. Okay. Naimbang nga malam yung FDD, iyan dayon nakaman, babaan tinapintas asamiweng yo. Agyaman kami from Sir Armando Lolokisen. Ni classmate mo. Wow, anak ko na. Naimbag nga malam yung FDD, iyan dayon nakaman, babaan tinapintas asamiweng yo. Agyaman kami. Basta no kwarta di gobyerno ko na. Amuna lang tayo umisip lang tayo ni classmate ko. Basta no kwarta di gobyerno ko na tayo ay katam maparaburan tayo kumaamin. Ani ba? Asiting kami niti pa nagbobonusan dahil tayo kung kuna nga half ano tawag nga bonus ma no kagudwa ti tawan mid-year. Asitingin tayo mid-year. Mid-year. Sapay ko mata aside from mid-year dapat iti end-year dapat iti year-end kada last year. Last year na bonus. Kuya Paragas Mantay Ism, sagot man kada kiti FDD Hong Kong chapter officers and members. Thank you Kuya from
Ate Ella Banadero. At ay isang pa'y mo tinapilin na mo dati ading ko nga Ella. Kat amo ka nakaisam kalarta iso nga ikanta man iso na tikong taway nga. Nandani manan ti Septemberan. Wan sak pa iti amin. Dagiti pa ito mga nag-text. Ito ni text line na gado. 74 nga si Mang Put. Ako nakatadula unay. And to our viewers abo, we have 200 at time. Nabasa mati yan? Hampay. Kuya pa ikablaw man dyan anak ko nga ni Princess ken Jay asawa nga ni Rachel Tolentino. Manong from Angelo Sebastian taga Jaro Jones. Patokar man jay suki kuya. Wow. Nay nagadudag peso. Nagaduda na 76 ta tayo o 78. Hi kuya kan ading batiin man amin nga kabarangayan taga Salvador. Kes ko man jay scooter. Toy kabsat yon Nora Sarmiento barangay. Nalpasan ito tayo kabsat. Okay. Karo ba pahabol pa shoutout din kay Maybel Madama Linis na kan shoutout din family niya sa Ilocos Norte pamilya Agoy para kay manong pawilan ka. It's me again Len from Kuwait. Wow. Ni ewan na plus 96. Kita kasta nga talaga iti listeners ta talagang handang agdo-adong ag-text iti official text line. Taga-ago ulaon yun. Arod, may isang arod nga sunata apong mga isagot kadagiti for the Hong Kong chapter nang nangruna kini ading Elang iso din nag-request ni Kabsat Nelly and to all the officers ni Angela Gual, ni Junjun and all the rest, di man ang Perlita, the high heel girls, nga nahilig ang high heels, ayan. And apo, ulit ini masahe girl. Sunod, isunod ti masahe girl, nga dalita, nga naudi, di Europla. Kapamamasahe ti Saka. Anyway, this will be our last piece for our first set. Karuba, at antabayanan nyo ting kampanag subli, ti second set. Umbisam tingar namin, bumal sila namin with this piece. Isang mapakabayagag pangmuray dagiti mata tayo sumakagas mangliwato'y kaunggat isang madutisawan na aday isang mamagagura aday isang marayawan na ka aday isang pamagustukan ka uray adaming kaniyak karigat uray pa'y nuwa pupuntutak uray pa'y huwag paspasunudak nuwes man nakrik ng mapagmayan isem umisem ka ang diyak ko lawlawagang mantibarukong ko taisem mo isot mangay ayu day ti pusok na puwan tilindo mapakabayagag pangmumuray dagiti mata tayo sumahagas mangliwato'y kaunggat isang marutisawan na aday isang mamagagura aday isang marayawan na ka aday isang pamagustukan ka uray adaming kanya karigan uray pa'y luwag pupuntutak uray pa'y luwag paspasunudak luwes man nakriknak mapagmayan isem umisem ka man diyak ko lawlawagang mantibarukong ko paisem mo isip mangay ayu day ti pusok nga puwang tilindo isem ka man diyak ko lawlawagang mantibarukong ko taisem mo isip mangay ayu ayawang ka napnuan tilindo ayawanan tinggang sala napapaketan jadi titeng na dagiting neneng nagpukaw na inuyod da ayawanan di maisala intaray da anusan minti bapaket anu humal siya'y napingkit isem umisem ka man biyag ko lawlawagang mantibarukong ko
Okay, Karuba, that ends our first set and we'll be back with more songs and more requests and more dedication and more pag-aak after we break.